Ngelele ngiphinde futhi nginamukele la kuNqamboti Media TV 18 wengane zakwethu ngicela ukuthi uyavelela ikhasi ngicela wenze ufanele ucofa subscribe ulike bese uphinde uphawula lapha comment section ngizwe ukuthi uthini umbono wakho ngalezi indaba engiphathele zona ezithinta udubulo oyinsizwa esiphumela obala lapha enkundleni zokuxhumana yancoma uDr Khehlelezi. Udubula uthi uKhehlelezi unamandla kakhulu kunoBhaka. Udubulo uveze lezi indaba ekhuluma lapha kwi-TikTok yakhe einkundleni zokuxhumana la khona aveze khona izindaba zokuthi uKing Bhaka ubulawa uMona, ayikho nje into embulalayo. Ube udubula seveze izindaba zokuthi ayikho yonke lento esuke isho uKing Bhaka yokuthi umuzi kaKhehlelezi udliwe kanye imzo lifestyle ayisekho. Kodwa ke ngale ukukhuluma kakhulu ke ngikuphi nansi inkulumo kaDubula egeqa amagula ngodaba oluthinta uKing Bhaka kanye nenyanga uDr Khehlelezi. Nansi inkulumo qi. Awuthi ngizoqeda amanga kancane awuthi ngiqeda amanga kancane. Sanibonani wengane zakwethu wena weBhaka uyibambe la. Khehlelezi uyibambe ngapha. Yini inkinga yini? Nibangani kahle kahle? Yini le nibangayo kahle kahle wenyanga esikholelwa kini wenyanga siyanilandela kanti ngobhuti abadala. Yini lento eniyenza kahle kahle nobabili? Awuyibambe Khehlelezi la. Nzama ake ngize kuwe. Qala nje. Angazi ukuthi nibangani, anginazi futhi angifuni nginazi. Kodwa ngifuna ukuthi into yakhona ngoba uthema ungabe ususa lo msindo kade ususa. Kwaze ofika ekutheni eringini kanjalo ekhipha uKhehlelezi ethe eringini. Right. Uma kanti lo lucky leyo ngizokuthola ukulive izolo ngomgqibelo. Manguthola ukulive indoda yamadoda. Ngithola ukuthi uthini uthi hey uSigujana uwile. Iphelile indaba yakhe. Kusho wena. Uzukala ngomuzi wakhe osemhlanga. Angaze emhlanga kuthiwa yindawo yakho na ke. Ukala ngomuzi wakho osemhlanga. Hawu. Umuzi kaKhehlelezi osemhlanga usayekho uthi udliwe wena. Uthakasela lutho lo muntu. Okungimangazayo ke uKhehlelezi noma ngingeke ngikhulume ngakho konke kwakhe kodwa ngineshoyo ukuthi uKhehlelezi unemize u2 la eSandton la eSandton unemize u2 mawungathi dubula ngicela ungise emzini kaKhehlelezi u2 ngizokhambisa mina kule mizi kaKhehlelezi eseSandton omunye useSandton omunye useMelrose uyangizwa ukuthi ngithini eSandton Khehlelezi lo ngikhuluma ngayo right ke hlahla le izolo uthe wena mawungabe ukulife ukhuluma ngokuthi uwile uKhehlelezi wasuka lapho after mawuvala life wakhe wafula life uKhehlelezi mangibuka life kaKhehlelezi ukulife uyakhuluma uya drive usemgwaqeni waze wayongena esecurityini kwakhe emhlanga mayifika lapha esecurityini uthi security ngizwa kuthiwa angisena muze emhlanga udle umuzi wami iqiniso nilelo livela hleke lithi security bese lizwile leyo nto leyo ko social media amanga lawo lahleke security qede lapho wahle uKhehlelezi wangena ngaphakathi wapaka imoto yakhe wasesuka endlini yakhe into engibuka ku life wakhe leyo mayifika endlini kunezingane ngaphakathi zibukela iTV ubhazabhaza weTV ziyamjabulela izingane zakhe uKhehlelezi okukhomba ukuthi umndeni wakhe ufudumele hawu kanti uBhaka lento beyikhuluma beyithathaphi kusuke lapha esuke ephuma uKhehlelezi ukulive njalo esuke ephuma uKhehlelezi eyongena ekamereni lakhe mayeveza ikamera lakhe uvula uwardrobe kuvela yonke impahla ongayicabanga gushi wenani ephume lapho ehambe yelapha jima khona uKhehlelezi esivezela thina ebese kulive wakhe esivezela uKhehlelezi lapha jima khona manje bese ngiyibuza ngithi mina awu kanti uBhaka unamanga noBhaka kanti uBhaka yonke lento ayikhuluma uKhehlelezi unamanga yini ilapho engibone khona ukuthi Bhaka unamanga bhuti uyazi mfowethu empilweni mawungabe ubone ukuthi umuntu ukwehlule kuvume lokho ukuthi umuntu ukwehlule ungenhla kuwena kuvume nje mfowethu lokho clean yebo nizinyanga nonke kodwa ngeke nenze ngokufana nawe unezinto zakho noKhehlelezi unezinto zakhe kodwa into engizokutshela yona mina wena ushiso ukuthi usekwehlula uKhehlelezi
wena unamanga amanga lawo wakhulumayo ngokhehlelezi leyo nto leyo bazokutshela abantu ebebek life wakho bek life kwakhehlelezi bazokutshela so angiqondile ungena izimpi zenu kodwa ukuthi ngoba ngizama ukuthi lento engiyilandelele ngani na ngokuthi wena unomsindo ngokhehlelezi kanti ukhehlelezi uthule wena ufuna ukungiprovela ukuthi wena wande ngomlomo ukhehlelezi wande ngeaction lalela ke Bhaka ngifuna ukuprovela ukuthi mina ukhehlelezi lo thuwile wena akawile lo yamuntu loyana ukuthi ngoba akakwazi ukukhuluma njengoba wena uyiqhalaqhala ekhulumeni yena uzokushaya ngeaction kuphela uyayibona leyo nto le tshela mina ke wena mina ngihambe ngiyokuvezela umuzi kakhehlelezi osesantini noSemelrose ngizokuvezela lemizi u2 ngizokuvezela lemizi u2 hlukana namanga Bhaka ulokhu uconvince abantu ngamanga ukhehleleza imvumo ukuthi ungenhla kuwe uyasuka lapho uthini uthi yini le ndawo lena le nakho imzo lifestyle uyasuka lapho wena uthini uthi ayisekho uyazi ukuthi khona lapha imzo lifestyle ngiyokutshela ngelinye ilanga baba ngiyokutshela ngelinye ilanga ukuthi khona ini emzo lifestyle umuntu mayengabe eyishintsha iproperty yakhe efuna ukwenza efuna ukurenovate or efuna ukwenza something different naleyo like into ebusiness ngeke phela ungijaje ukuthi kumele ngenze ngasikhathi sini cause yami leyo nto Bhaka hlukana namanga mfowethu hlukana namanga bhuti omdala unamanga bhuti omdala utshela udubula manje anginilandeli futhi anginazi nobabili uyakwazi nawe lokho ukuthi anginazi kodwa into engiyiprove kuwe wena unamanga umuntu mayisekwehlule Bhaka kuvume nje ukuthi ukwehlule akho cala evele ngeke silingane lethiwa yimi nihlukene kanje ngeke silingane ngisho ngathiwa nisebenza ikhampani eyodwa nihola semsarali or kanjani kodwa ansoze nenza izinto ngokufana